快乐！好，在我们的礼拜开始之前，我们一同站立，我们一同起立，我们一起来敬拜我们的神，赞美我们的神，一起庆祝他的复活，来预备我们的聚会，来唱排湾圣诗277首，我已被赎回。
在耶稣里我们是一家人。我们来一同，我们今天一同的见证了上帝的，耶稣的复活。我们看见他彰显的荣美，他愿意为我们舍命，为我们愿意牺牲他的生命去，背起十字架，走上这个苦路。所以我们也要背起我们自己的十字架，去真诚的爱耶稣，一生的爱他。我们来唱这首《一生爱你》，去向他告白，我们爱死他。亲爱的，宝贵耶稣。再唱一次，亲爱的。更深的来去爱着耶稣，能
能够让我们的信仰能够在他的见证下，在他的复活当中能够看见，能够让我们能够更坚定。我们一同为我们的信仰、为我们的生活、为我们的事业、为我们的各种课业，我们来祷告。我们一同同声祷告。在大声的宣告，我们一生爱你，一生敬拜你。一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头。新年吉利瓦诺斯马斯阿马布拉，大家平安。那我们聚会要开始了，我们一起来预备我们的心，一同来默祷。巴达巴达瓦隆，阿里嘎姆顿。在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙作为。Galvau doa cemas, Gachgalan anak penaramu a bicu ni madu, aibuan idua napa ala-alan a nasnima nina mali a ginudan ni madu, senayu a seman barabatan yang madu. Gachgalu dajwa na seni na mali a ginudan yang madu, sukai no cemas. Semangat Malava doa cemas, idua sambika usai senaya， 我们一起站立，赞美圣诗第2首。
baba na mineleban na penuzanga araba saada awan. Namasi berapa aman semadai ayat danusun benaran tua mabalutanga di Yesus tua tamagayanga tua baca Kristo anya malalai mali-mali asu pinakatu tala puralan anapa perlu pebalu danusun picu benawan danusun saka mara bangat anya sina limsiman saka mabubisu ama buda gemasi tuanya barudan kia waman dasu cinela anya baru saka nasi cebun aman danusun idua nya lihai sa kisamula danusun baudet nya bujangalan anya lihai gema batakit pada emak subuh ulana sebeluan tua leban bujanggalam pagala tangan kiriba kemasi tua su kina balutan sakanya sini pasi saluang anya paalayan tanusun sania benawan anya siti pagakutan tuanya kabalutan nu tai Bili langang ada nyaki au nyaki rangza pinaka tua nada noa nada magaya tua batsai balwalu ada malalai adi Yesus Kristo amin。我们持续站立，我们一同来念信仰告白，在我们的圣诗第7页到第8页。我们一同来念。Masalahkan dua semas dalam pisulan agama, mati dua dari bawah, kedua persoalan mengenai. Masalahkan dua mengenai mati Yesus Kristus, dan semas dimandu masih dua恭受上帝的话，我们今天要读的经文在约翰福音19章28到30节。读出우리 박수무이던 도아가이 노아스마스 아시슈 이도아 답시간이 요한 사부로 아시바 가얀 루사부로 아루 가도아德鲁 布鲁 가란。我们请青年团契。要平安。耶稣知道一切事都成就了，为要应验圣经上的话，就说我口渴。在那里有一个湖，盛满着酸酒，他们就拿着海绵浸了酸酒，绑在牛疼草的杆子上，送到他嘴边。
耶稣查过后说承认，于是他拳头垂下头，气就断了，是神的话。大家平安。Tapi anak Yesus, bila anak Yesus, semua anak, bila anak bangsa akan ayah, apa susu anak, jual dicikan, jual susu, jual dijual, dijual,只是老板，是老板，主要老板，主要那个guru，cuma mereka sosok dan lalu pas jual anak Yesus, ini naban Yesus, jual cecek marah, saka cukup anak ayah, mulai guru, saka sunasi,去看广斯马斯。献诗来出的米利法高告多斯奈朗诗班。
掉。讲到接下来的时间，我们会交给于慧牧师。拉巴德拉马布拉平安。感谢神，让我们在复活节这一天一起来敬拜我们的主。我们今天再回顾一下我们复活前耶稣的苦难。Sinlabayan ani Yesus pasusangas atau ambalu。在十字架上，我们看见了耶稣的孤独，及被剥夺的一切。兵丁分了耶稣的外衣，为了内衣来抽签，所以这个此时此刻，耶稣也被完全剥夺。这当下，甚至连衣服都不留，也应验了诗篇在22篇18节所说的：“他们分了我的外衣，又为我的内衣抽签。” I Taita Kutua Jojika Abatsun Itentu na 10 asalina telat ati Yesu amalaka sibitai aluten akaba asipa akababababa sa pakyaban akaba asipa talat ani Yesu. Lepasan penulat asa inika pinu tezan pai aitu maban anga sinika mapasusu na sini baci atau senai dosa puluh katu dosa kayan tapulu katu alu akalan aluten ania madu aku kawa asipa kabababao asa pakyaban aku kawa asipa katalat。所以这个时候站在十字架下的是4位妇人。我们礼拜5也有看这一段的影片还有一位门徒，母亲玛利亚阿姨，还有格罗巴的妻子玛利亚，还有摩大拉的玛利亚，还有耶稣所爱的门徒，也因着这样的一个十字架的刑罚，一个家庭也正在被撕裂，那一段关系也被迫分离。那么lender azua amaspat babayabayan katua macikil asitu i taiteku atau jojika maban kinani Yesu katua bete babayan kina di Maria azgani kulupas kati Maria asmatala kata sua kina ten lalayan ani Yesu asitu. Masa tabung anu jojika akina cengkelan mabelilat asa mata tu kuda-kuda。所以虽然原本的家庭也因为耶稣的死而破碎，那但耶稣也在非常痛苦当中，他仍然建立了新的关系。瞧你的儿子，瞧你的母亲。这句话超越了情感，也超越了属血缘的家庭。Kumali uli amaprati anga akinatmkelan amasa matsai ani Yesu. Lakwa itoa sinlabayan ani Yesu akamayan dimatu ana lemintel atau baguan kacacapit kina aicu asu ala. Aicu asukina anu ayat. Aicu ada takalan pacalibat atau si kinam-naman kina tatala-talanan anu adami。所以耶稣的这句我口渴，他并不是说显出了软弱，而是应验了圣经所预言：我渴了，他们给我酸醋。而一句成了，就是表示耶稣救赎工作的完成。这个罗马兵丁也检查，发现耶稣确实是死亡了，所以兵士也用枪刺他的肋旁，
也再次证实神的儿子真的死了。那这救恩的代价就是彻底的死亡。ai cu sini ibu ni Yesus mau sabakan ayah. Ini masa balutan mavana uli shikamapa susuan itu sisiu kai. Kama usabakan paterkelan akan anyamadu tua ala baba. Au ai cu ma acubung anga ai Ayah akai anamasan sini pelang tu maacubung anga apa seeli. Baik pacunan anwa luma sibitai pauli tu macai anga di Yesus. Bukan atau buluk api leda ati madu anwa sibitai kikelang tu macai anga pauli aicua ala anwa cemas. Baik kabelian anwa paseering amaban gema ala macayan， 虽人看不见十字架上的荣耀ini mapacuna曹操多利古anwa jujiga， 所以在这段经文的困境也正确的存在在我们的世界还有人生当中。我们可能在我们的现实生活的里面，也常常看不见这位荣耀中的王。就像当时的人看不见这个十字架上的荣耀。ai cu行之不满pasangaran itu sisiu namanya uta itu kinaizuanan kacawan itu sikaju izuanu ini katen makapacun uta tua kata liguan mazangilan namanya tu azua cacau ini kapacun tua ligu noa jusika。我们可能也是常常用我们成功或是得着力量来定义神的爱，而无法在苦难当中看见他的作为。Izo utanu benar eden atau kilibat anu cemas kemasitua atau aginogavan atau manguaan atau picu. Ini maka patsun atau kinudan akemasitua silakayan anyamadu。就好像这个耶稣的衣袍被夺去，那我们身处现代的人也会遭遇这个被剥夺的时候。当面临这个工作上的失败，或是我们的健康慢慢的衰退，或是关系的破裂，还有身份被否定的时候，itu sensengan sika mabalutan anu kinacabat-cabat sika lekuyan anu pacacabi ketua sinaneka kinamasantiman。所以我们就像当时的耶稣被剥夺这个尊严，还有安全感，感受到人生有的时候是会令人感到赤裸的，而且是没有力量的。那么呀，多lina basan atau kaba ata Yesus itu cu cao namanya ulis sebung atau lebasan utak sika parutan namanya iten dai Yesus tua zoa inai mapa alayan akatua silibatan sa kipavala itentu izoa nunamaya tua anamali punai asaneka no picul atau akina ikacawanan。我们有时候也像这个玛利亚跟门徒一样，在十字架下面对这个破碎人际张力、疏离还有失去。那么itong uta atay Maria akatua manakasitu i taytaku atua jujika kisibungan atua na mapeti tua mabilis anwa pacacapi akatua cao-cao kisacada akatua meneka ana manga。我们也有可能是会经历家庭的失碎，以情感的痛，那父母跟儿女的距离。夫妻之间的一个破碎，教会中弟兄姐妹好像无法再升温的爱。Palamag iten utatu asbung tuan malalekuya ketua ana ma pasasa etu itu akina jemakalan。
na macacada anga kina mala alakan, mabatay anga kina mala cekelan, katua kasa bu cele-cele anga kina mala kilibakan i kiokai。所以这般内心的煎熬也会使我们干渴，我们也在大声的喊叫说：“我口渴。”那这个喊声也揭示了我们渴望这个生命的意义。我们可能很渴望成功，渴望这个爱，渴望这个被肯定，但是我们却常常是在喝酸酒，而不是生命的活水。Aicu namanya tucu aki aban anu tabarung itu anu papen usap tanu iden. Mana sika itu anu pasi aca iden talodau ma usapaken. Aicu sini tahu amabana sini kelang atau nama usap iden tu itu pasukan anu nasi. Anu maacubungan noa kiribat akatua apaka pauli nakua ada kekelen amaban alat ceet bawa ini kata nasian balalut zalum。所以耶稣的死亡是我们人类的活命。ama菜你耶稣amaban sika balut anga anua草草。耶稣的被剥夺成了我们人类的丰富。他虽然被夺去衣服，但这一切都是出于上主的作为，使人能够穿上这个救恩还有公义的礼服。耶稣他也承受了羞辱，却使人得着这个尊荣。linabasan kay Yesu maban anga sini kimamua anu cao-cao. Witu linabas kava lakwa aicu nakamasitoa kinudanwa malalain benulat. Tuata sikakayan palilaban atau paseeling katua kana muaan mimadu. Sa kitalau ati madu tua siaan atau sigogaban atau anak mapa alayan anak cao-cao。所以耶稣也并非是在这个悲剧当中背弃家人，他在十字架上的创造新的上帝的家，也就是教会。这句话，瞧你的儿子，瞧你的母亲，这是一个宣告，在基督里要彼此成为一个照顾、陪伴、爱的家人。它不是靠血缘，而是靠基督的血。Itu namanya tucu anak papen ong ati Yesus. Ini ka sinula cengkengke. Na benas atau bawan kena cemegelan na cemas kai ibabau atau jiucika. Maban aicu wakiokai pacunu aicu asu ala pacunu aicu asu kina ayah kai. Pasemara tu itai Kristu namasan malaki bali sake-sake amala pusala-salat amala kiliba-liba cengkengke. Inikah anak kemasitua akina tatala-talanan anu damu. Maban anaki papalangas atau damu ani Yesus。所以我们教会牧者、长子、同工以及我们所有的弟兄姐妹们，我们也要更勤劳的在部落逐步的来走动，也希望借着这样的一个探访、关心、祷告，也知道弟兄姐妹们的需要，也透过提供资源能够连结主耶稣基督的爱，也在这样的一个努力宣教之下，让我们的上帝成为一个最大的赢家。Manasika titena istasusuan katua sinja mabulat. Ulatena na takisamula talabas inalan. Pakatua limijau kibalisake inuli kemulang tua kinasalinga anu malakata betul. Ulama kaya kemasi atau si eling asa pagi cair atau kilibat anu malalai. Itu kipusensengan atau hukuin katua sipa pu mangomua matubung atau siniskal anu cemas。所以今天我们教会
有一个陪伴关怀小组它是一个全教会一起来做。那每个小组、每个团契也都有关心的组内家人。所以我们会接着下来，我们会努力这个施工。在信徒关怀组，其实我们这样子分类来看每一个组、每一个团契，它都有关心的人。像信徒关怀小组，他就要去关怀教会的会友，或是很久没有来聚会的生病的年长者。那我们也有那个社区关怀组他在关心社区的居民透过不管是丧礼或是在节期的活动，我们也这样的把关系建立起来。我们还有传道组他可以去关心慕道友可以去关心的羊群，或是他还没有找到一个信仰的家，我们也可以一一的来带领他们。我们还有各家拜小组，一共有6组。我们可以每一组的组长或是每一个组都知道这个小组里面谁需要被关心，谁迷路了谁有困难，我们都进行这样的一个家庭关怀。我们还有各团契，我们有5个团契。我们5个团契里面青年、妇女、松年弟兄、主日学我们都可以能够好好的把团契的弟兄姐妹稳住彼此帮扶也可以彼此的扶持，在信仰上建立属灵亲密的关系。所以亲爱的弟兄姐妹们，我们愿意这样做吗？愿意吗？真的是需要我们每一个人去做这也是我们可以接续主耶稣在世上还没有完成的工作所以我们可以一起努力所以这既成了意味着是救恩，它完全是永远有效。所以耶稣他不是无力死亡，而是要完成使命，主动交出生命。爱出马出vùng安哎呀阿盖sini pupatalaban带出80马出vùng asa uli pada paralot di Yesus ini kan namasan tapalut atau macai na machu vùng atau sini sekol asa kimadu apagau atau nasi ni madu。所以他的死成为了人类罪的一个赎价，也应验了这个旧约的预言。救恩的计划跟这个神断裂的关系得到和解，而从肋旁流出的血跟水，它是一个救恩的象征。Macai ni madu, namasan kakabelian atau pasal salib cacau. Sama pasusu sini pelayan itu tasanas atas. Ketua sini pubalung tua paseling sama kaya cacau kileng muan atau cemas itu nama dedek pacacapi。血让人的罪被赦免，水让人得新生命。所以十字架流出完全的救恩。十字架它不是结束，而是一个生命永留的源头。耶稣的死也使它成为了生命的源头。那死了是Adamu ketua Zalum Kemasitua lega nama sa sini pekelang anwa paseling Adamu lemaurau atau pasali Zalum gau-gau atau bawan nasi apa ba'acat atau paseling jojika jojika ini kamaban bidilan Maban tatan kaisijuan manasi manasika macai ni Yesu maban sini masan disebut manasi 所以耶稣复活了 menurut的耶稣当我们生命含着我口渴时耶稣给我们活水他满足我们最深的渴求渴望被爱被接纳被赦免
被更新。Nu kana temo tau ata nasi tu mausabakan anu ayah pabayan ikan ni Yesu atau balalut ajalun sam apakah terjadi atala tadratan ata usaban maban na mausab atau sikilibat atau tabelakan atau sifat sekat akatua abawanan。他给我们的不是酸酒，而是生命的活水泉源。基督的死也使我们不再惧怕这个死亡，他给我们的是复活的盼望。Asini pabai ani madu tanu iden ini kemaban azua ala ceet baba naban kata nasian balalut jalun apinacayan ani Kristo ini angaka katan malakut atau macai pinabayan anga iden ni madu tua pusangalan anwa mabalut， 所以成为我们每一天的力量。当我们觉得不够好的时候，成了提醒我们救恩不是靠行为。Ama acung anga nama san picul nuata nasi api ada anga nu inika nama acung ata nawaan aisu ama acung anga papa anet ata nuita tu apa seeling inika sini kilangas atau sikudan。当我们软弱犯错的时候，成了提醒我们的是神的恩典够用；当我们迷失焦虑的时候，成了提醒我们基督已经胜过了这个世界。Nu dumlag asa sepasalib iten ai chua ma chubung anga papa ene tanu iten tu madalun kisenai anwa cemas nu sekapalak asa barisakat ikan aicuwa maacung anga pana tanui tentu ati Kristo anga tamakaya anga toa ika cawan， 成了，我们有救了。弟兄姐妹，十字架它并不是一个悲剧，而是一个神伟大的爱跟救恩的胜利。那个的留juga ini kan namasan au aicu maban namasan tamakaya tala uzayan kiliba katua paseeling anwa zimas。 耶稣复活了，可以将羞辱交给他，因为他已背负。Ayat tua membalut angkat madu, tasipa tabelakan atasi ayam tai madu. Ayat tua cena kulit angan madu。 耶稣复活了，破碎交给他，因他可以重建。tasipa tabelakan atakina bendan tai madu。 Ayat tua makaya lingderen mumat madu。 耶稣复活了。 将恐惧交给他，因他已经战胜死亡。Tasipa tabelakan ata lebutan tai madu。 Ayat tuana tamakaya angat madu tua macai， 将干渴交给他，因为他是活水。Tasipa tabelakan ata usaban tai madu。 Ayat tua timadu maban balalut jalum， 将我们的人生交给他，因他说成了。 Tasipa tabelakan kakai ika cawanan di madu. Ayat tua na ibu di madu macubung anak。 耶稣复活了，阿门。我们继续将这个福音传出去，哈利路亚，阿门。Membalut angat Yesus。 Ulatan na patudur apa selayar taicu na penakan leba-leba akai， 哈利路亚。 我们一起祷告。亲爱的主耶稣，你的死，我们的活；你的火，我们的口渴被满足、被接纳、被更新。谢谢你的爱，愿你的爱充满我们，也让我们在你里面重新得力，并走进你为我们预备的生命。 Ulaman piluan nuasu kilibak, semakayaman italat tanusun, agamaugaw mumat tuasu sini papupicul tanuaman.
Salatalat atau asu sini patele atanaman anasi. Inuli pinangkata sungadan. Amin. Amin. 回应上帝的话，圣诗362首。德鲁阿塞乌能阿布鲁阿鲁萨阿里嘎查里。
感谢你，因着你活着，我们能面对明天；因着你活着，我们的生命才有意义。现在我们将手中的奉献交托在你手里，求你赐福我们所献上的，成为神国度的器皿，让我们在生命中、你的恩典中丰盛不断。那格玛西达里巴巴安尼亚苏里巴丹尼亚芒瓦安，马里马里安尼亚卡玛。爱苏乌里巴嘎嘎阿门多尼亚勒万阿尼亚金金，乌拉苏基尼斯那样阿亚门那巴嘎嘎，印度里比那嘎多安嘎丹尼耶稣基督，阿门。阿门。Basmala 报告 ，Beri Basmala Aidan Tua Mana Sensenga 施工报告模拟洗出记。老伯的马布拉，大家平安，复活节快乐！那巴出纳的周报，请翻开我们的周报。安娜厉害，等干你去安娜巴达曼厉害，一转曼达布德拉布鲁卡杜利玛，阿金吉古祖乌能麦代斯巴达布鲁。上周清晨礼拜聚会人数35人，奉献金额1640元。阿在9点半安娜厉害，阿草曼比多布鲁嘎杜阿鲁，金金卢萨古祖，代阿杜卢萨布鲁。上周9点半聚会人数是78人，奉献金额2120元。阿转那厉害多抓阿刀，伊转曼代达布鲁嘎杜德鲁，阿金金德罗古祖比代乌能马布鲁。上周礼拜合计人数113人，奉献3760元。阿那巴达曼阿金金斯巴达古祖阿瓦布鲁。阿那巴达曼印度里盖阿萨苏算曼达布鲁嘎杜德鲁阿草，阿那基督盖曼斯巴达布鲁嘎杜德鲁阿草，阿尼丘卡古西曼达布鲁嘎杜西巴草，阿金金古祖鲁萨一代德鲁阿布鲁。阿妈阿出不出门星期六。曼乌能阿金金里麦代嘎杜达布鲁阿尼丘曼达布鲁嘎杜斯巴阿金金古祖鲁塞代里马布鲁修南比桑阿山阿文伊曼阿拉布鲁修南比西嘎鲁萨文伊曼阿拉布鲁嘎杜伊达修南比西嘎德拉文伊曼阿拉布鲁嘎杜乌能西桑西吉曼代嘎杜曼达布鲁吉纳苏阿香尼耶稣曼西瓦布鲁嘎杜曼奇迪安拉厉害。大巴苏纳大金金，一段沐浴馆，一段曼达布鲁嘎杜德鲁，阿迪那文兰，一段古老斯巴达古祖嘎杜里麦代，一段那就不能一起，曼达布鲁，阿迪那文兰，一段斯巴古老古祖阿来代，一段那感谢金金，曼里马阿草草。
di nevelan ijua kurau katu kuzu. Ijua nan tanju begingking man pitu cao. Lima kuzu agingking. Ijua nan badawili na sinambing agingking di chen fu limai dai. Na badawili sisashiki agingking di wu chen fu limai dai.台南新加坡sinabu agingking ijua rusau katu limai dai agingking. Ijua mencik pacungangan di Sumadu. Nu ijua na sepasali inu malawianga ada gaidi. Pipenulatan ijua sibaurau. Pidua buzu limai dai katu ma bulu. Da patuna da sensengan gemasi nudiau pada nunichu. Libai san ditukai Ari Zuli di林志明之士，Ari Urugang 叶灵杰之士，Ari da subuing ima在多到7个里luga。Daza Adam uri idulu doa Sinai 圣乐族，抓入期待灵修祷告组。礼拜五嘎迪利海，一起古米斯马蒂亚达迪拉班第4西出吉亚主理，米古米斯马蒂亚达里巴丹尼苏拉布西亚主理，三古米斯马蒂亚出入部。这里要注意是真理平西出吉亚主理。永古米斯马蒂亚古巴nga山di Sabayas Churua Juli, Kuku Mis Matia Tubarembak di Legan Situjia Juli, Aisu mana binubayang tuata kadilihat. Ada sesengan nu Dawili Anichu 4月12日礼拜天。Aru Bujihan kata Bujihan di Sula Shuni Buksi Ari Shikai di 董文桥喜出记 Ari 把Urugang 6点半吴雅云姐妹9点半司琴叶灵杰执事 Ari Gingging di 曾丽萍执事 Ari Basmalau di 林永斌长老 Ari Gematsu Dua Senai Basusangas Dua Lihai 妇女团契普金改，阿里巴高高Dua Senai 青年团契马出木，阿里音控陈立祥长老，乌里布哈纳第4组，属木部Dua喜秀青年团契马出木。阿里西代灵修祷告组，阿里奇妙段尼丘嘎古西一段第4组，信息分享真元成组员有高礼杰、易喜安、陈恩、杨子提以上老师。巴萨麦在段嘎布当基，奇妙段巴达曼伊鲁利盖瓦布鲁布鲁安的林美花执事，普金盖主理的该处。阿里伊努里达经济陈桂英执事，尼丘嘎古西阿里巴高高达经济卢雅硕同学，巴萨马在多达萨苏布因阿泰暖斯马诗篇第51篇第10节，阿里嘎斯拉森拉尼，上帝啊，求你为我造一颗清洁的心。求你赐给我一个又新又忠诚的灵。Semas, Pakubawani akan tua nama sisi, Pakubawani akan tua Pakuan, Sakat nama Bapa. 爱处看暖Semas，马上马在短报告事项。Sangat-sangat
nu Davili ada sasubui nga sipa tada bela itu tapulu katu alu senai ulen mapulu katu lima masa Musa nu sauni nu amat suku ada lihai uri kaiki ada 小会masa telu nu tiao maja 区镰刀王阿马尔嘎武器 uri tala suy mù ngà cái kỳ Masa Shimada nu 4月7号 pada tua 4月10号 uri Pulavaya ta Bukshi Timuni ita shika inuri yangan Masa 5nu 星期3生命教育 uri tala 北叶国小办理复活节活动 Masa 6nu 星期4 nuna kitsenga ijwa aichwa sema rarusunga sensenga masa pitu nu 星期5 adisula bukshi uri sema 新路教会 sangka dana 财务部na gaigi masa alu nu Davili nani chu ijwa da gai inulikai Bili-biliran da patulungan ya inuria mereka da verdep那地步巴鲁蛋持续为我们遭受病患的弟兄姐妹代祷。以上报告，补充报告林永斌长老。Unalaman Sunchu Timuni 很清楚的传播一字一句未来的村长大家平安。Ay coba si pas malawan nata pinasariwa tata isyokan nata sensingan. Kasih sawi amai tutu sunambi tapi ni madeto ke 团契sensingan. Atu soal sawi ni madeto katerehai anak itu sensingan. Saat kasih sawi 星期1的时候是70个，今年是80。去年第二天是 Mampitapolo sa Mampito si Masamusan Rusada Ruswa Sabil Manawala Pulo sa Masidi si Pagatelon kasi Sabil Manawala Pulo sa Amandan Ruswa Sabil yang Pasrio Ajo ay malito at Sisan City kasi Sabil Mantay Mantapulo sa Marusa Ruswa Mapilitan to Marusa Mantay sa Mantapulo Ajo takintin ta si Sabil na si San Citizen sepataola sepata kujur sa Maeda tutsua Sabil sepataola 5 edai ala pulo sa 5 wata Ajo si paka 5 na Adam ta si Sabil man siwa pulo sa Manalo tutsua Sabil man siwa pulo sa Masidi na mabitnota Aja takintin si Sabilan sepataola 5 edai siwa pulo awatan Tutup Sabil sepatah orang, unma idai 120, 640 块，40块。Awal cua mana kaya ini ada sini cik atau mana Kanada, sa pasunan tesuatu jikan maluana no terli juga no ayat di mana wah pemain yang no semua pun tesuatu kena kinkingan atau ada kinkingan apa sama dia 台南新加坡说这边我们说开个说星期5拜那说南边他说打到那个不是生了嘛多是生了在不去了把我帮你管不去然后他就说马家那刚刚no hari datang tiap hari dia kiri lah kalau ini apa nak nak usah tak kenal所以没有权利去做Sa ulas mati artinya mau saja mungkin tak suruh dia nak maju. Kamu itu mau suruh kamu才惨啊。好，我们请我们的代长老。
我来搞口罩。对啊，辛苦了，但是呢，除了两点半钟，一定要拿到田里去哦，这个钱，要砍草用，砍草一定要砍草。好，照相。好。就按照你的阿明来修改到你改进，我们长智慧哦，定期长智慧，还有小会。好，就该我理解，我单位让你修，那该我理解啦。好，那不灵阿灵阿得出家时间，阿明聊到。接下来的时间，我们进入到我们的公祷，Maslaslain啊，以努力。那我们要公祷的事项有3件事情。第一件事情，我们回应刚才牧师所讲的道，我们为教会陪伴的关怀事工以及让主内的家人，我们一起来关心陪伴，我们一起来连结主耶稣基督的爱。上大概努力啊，神圣啊，罗达。基督盖多伊巴利萨根达达西尼达。第二件事情，我们为着我们信徒神学的课程，弟兄姐妹，我们一同来学习，并且有愿意追求渴慕的心来带导。马萨穆萨，马萨乌林乌里基督路多因的朗安多萨乱乌拉杜鲁木啊新加。神拉引啊，基督路。最后，我们为着自己以及身心灵有病痛的弟兄姐妹来代祷。比利比利兰达盖努利亚阿达萨乱啊，基马多萨达基纳努利基盖努利亚啊，伊说萨段萨达萨德乱啊，草。那我们公祷最后，我们请日会牧师做交托祷告，我们一起来公祷阿里斯拉斯拉因啊，然后啊努力。Ania shikalaban asu rinakaban amya zimas. Imaza aman ita ayat tanusun a kio au.
主，我们要为着我们的教会事工，无论是在我们陪伴关怀，以及在信徒神学，愿我们可以学习耶稣基督的爱，让我们可以在装备的里面，在关怀的里面，我们可以把你的爱找回来。愿上帝的灵也帮助我们。我们生病的弟兄姐妹，也愿上帝能够医治。当他们口渴向你祈求的时候，在他们的病痛，在他们的煎熬，也愿上帝的医治临到。谢谢主。有人那个马处大出来那巴隆马处红大树是你把它这个神圣啊，玛丽阿娘马来来。Inuli pinakatunggalan na niya malalang ni Yesu Kristo. Amen. Amen. 领受差遣与祝福是怎么了？是撒出布伊多乌塞达巴达布鲁阿杜利玛，伊迪穆尼布西巴达维利维利拉Inuli到达伊那德不来。颂荣圣诗245首，请下周有服侍的同工到台前接受祝福。那我们就一同起立，人数81人。愿我们在新的一周都有上帝满满的带领以及祝福，我们互道平安。各位10点40、11点40。